Ngu akaba ari omutezi w'efurembe otarikutina owabeire arikakye kumomora Obote ahangoma omwaka gwa 1966 akaba ari munywani wa Kabaka Edward Mutesa Mfenamfe aba omukago gwabo gukatandikira ishomero lya King's College Budo. Uganda kuyatunjira okwetegeka ebiro 9 by'okwikumi yaba enganzi y'ihanga omwaka gwakurasireho ishengero rikatorana Mutesa nka presidenti w'emikoro wanyuma y'enshumi nke ababiraba batandika kurebana ebisyori. Ochengi obunakobwo akaba yarugire aha murimo gwego bwa engineer yaza omu by'obutegeki yaba omwe aha bantu 21 ab'orukiiko rwa Buganda abatoreirwe omu muringo gw'omutano kuza ahari National Assembly. Obunakobwo kikaba kitanguhi habw'omuntu kuruga omu matemba g'eihanga kwejumba omu by'obutegeki bya Buganda konka ahabw'okugira ngu Ochengi akaba ari enyatabwongo akakundwa omu kibiina kya Kabaka yeka n'Abaganda bamusiima okuba omujwekerwa aha bwa mityana. Ochengi akaba ahakanisa Obote kandi akaba omwe aha banyakibiina ekya Kabaka yeka abanyishenjero abayangire kuza omuri UPC. Ochengi kakye ajumikye gavumenti ya Obote omwaka gwa 1966 obu yareta ekitenso eky'okwihamu obwesige habw'emishango ey'okwiba ezabo hamwe n'amashanga g'enjojo kuruga Kongo. Obote eki kikamuretera kumunyigira munonga habw'okugira ngu omurumuna Dr. Martin Alika niwe yabeire ari best man we omwaka gwa 1963. Nobu Ochengi ekitenso kye kitararabiremo konka we hamwe na Alexander Latim owa DP bakaba bayatwire enama nyingi ezirikujweka gavumenti busha omuri ebyo bakagira ngu ebyokwerinda nibijegajega omwihanga abasurukare aha nsharo ya Uganda na Congo bahindukire bihaze nka Idi Amini omuhwezi w'omudumizi w'amahe atwire natwara nyamwingi w'empiha ezitarikumanywa ahizirikuruga omunju ye omuri Entebbe. Nanangu akaunta ye omubanka eigusire nebogaboga esente za dola kandi obwo teine entasya erukumanywa. Ochengi akaba nayenda ngu Felix Onama ayabeera ari minisita w'ebyokwerinda acyondoze ahari eki. Nawe Onama kuyakigambire palamenti ngu akaunta ya Amini omubanka ekaberuho 24,000 eza dola. Amini kuyabihurire yaterera Latimu na Ochengi esimu arikubatinisiriza n'obukira bengu akaheza yabesasiza. We Onama ebigambo bya Latimu na Ochengi akabishika hensano arikugira ngu abanyabuzare ba Amini bakamuha esente zoninga empunji za Kongo zikamuha esente habw'okuzireberera kurungi konka palamenti kuyateire ebihenjere omu bigambo bye yaraganisa kutandika kuchondoza nakwo okutarabeireho habw'okugira ngu Brigadier Shabani Oporoti omudumizi w'amahe akabazibira. Ochengi akatekwa omu kihome kyalira habw'okugamba ebyitente butosha ahari Amini na Obote yagwayo aha myaka 41. Abanyabuzare be nibomesereza ngu bakamuseera ecupa hamwe n'obutwa babigeita omu byokurya bye kandi yafa kibanza ky'okwamukaga 1966 arikutaka omunda yasiga enfakazi Emma Namuli Ochengi. Abamwe ab'ebyafayo nibagira ngu ebitenso bya Ochengi bibasa kuba nibyo byarugirireho okushazamu engendero y'ihanga eya 1962 ekyarugiriremu okurumbwa okw'ekikaari kya Kabaka amahe ga gavumenti yagebembirwe Amini. Mutesa akirukira omu buzahe ahi yagwire 1969.